tie for ye wo Attention TV so na ye nyina ye nim say entintan so de asofo bebre wo so na enso ne asesi a ne sem da pawa so a wo bia etwe ne sra ne abasa eye papa adomche bia papa adomche bia sesi a de Ghana for asofo edidi na tempa de nani twitwi fom na wo no so wo chi bi gum wo ma mo atwe o magum de say do so po na esi a ne abebom kra ne say ye Christian Council for so e de om ho abegim pese collapse na sorry papa 90 now e be bisa ne say e be possible say Christian Council for bet media papa yi aba for mana message say wo be like Attention TV no subscribe Attention TV no like Attention TV na wa sanso afre Queen University Foundation na yemu asabe nyanka ne yisia e wo 05430298 na yemu asa enkrofo papa akwaba na ho ye de me ho ye daddy nyame ahira wo amen me brother ni me bi o share wo your life be o ye life on the actually they can yeah a very deep place oh so beautiful ama me bro na aba beautiful yo me ni aba ma me fa nchia mo de ma yewura sate ma yewura na ye ma ya asem so na me fa nchia kese suma Dr. Wusu Bempa na me sanchia the general Dr. Evangelist Kwadwo K Adumchi Edua ani die no se ne demwa ni die sha da ka no o ni die de papa e die ni ba ya santini okay na go for ke kaso ya igbeni ni ade so agbeni kwa normal ba on say I before na ya santini ya santini yeah it was so from also say the why there what says that so for no de nani twitwu fom ama na kasa na sesi ade em say Christian Council for so epese attacking no pese wo mo bringing national ne down papa betimi aye possible mama oni bibi obi o temi bia o ka kire Dr. Kwadwo K Chidua Adum Chidua say prophet Adum Chidua say Oluman ofa ne mic ni to ofa ne mic to one for mic and to for mic to na won kasa onye council ko a no man na sofo nkitu am enye djuma no ye ma no papa dey ntina wo kan say me say as a young pastor like you me a young boy me young man I first am 19 years seriously but my age by 99 years if from the prophet 99 no you me 1931 Abraham asif it be 105 okay we be film na 99 mo ka ja don chedu say ofa ne mark to ho ofa to ho papa de wa ba akokora ntia na yes oni fie na kwa anim my post anya no my post anya money post enya many post we man my post anya no achina dwe yes o to for mark ni to ho how no man na so for kitu anya adwuma no ma no papa nti sofo bia ni Ghana ha wo ni fie ti say papa dum che bia wo da so kita mic otie normally no eya na obi won ma on na so dai say obeye sika dan mase da on na so dai say nyadwuma me be menya do bebre say ti trimu de kakra na edu ba bia na say edon ba say na enya kaka yesi nkika ne adum che adua ye no me 99 ya ti ne echen sa what to be pain oh ya ti ne echen sa eti Christian Council for no enye ne ehia nie omutimi en collapse na sorry omutimi okay and can just like that omuni evidence omuni punch bia okay because answer na we be say we ti asole our dom say no we register wa ban mu oh serious yeah it would be good ministry sa never nya say bia ni say won betimi af dom to me say omko gu adom chedu asole nya say ni enye yie kra omutu no fo no mo just say hu no mo dey ba no oh okay that is a Christian Council o mo kro mo adwuma anka wo so wo ye yi most of them are so for na she ho nti anka wo so ye cancel no yes okay ese mo ben no olumai ebi e di na du no o we nkwala watiti wo mo etika fa mic ni to na ka wo ye cancel ma o memes no omo ana omo hia mo kase no omo ma onche 101 na sa kwankyere bi wo ho no ma no de gu koma ye den ama omo na nkwala no mo efa nyame ansam ye den enye adwuma no na wo tie kire na hwe de wi omo ye adwuma ne fa ba bia omo achia wo no na wo ye den wa collect wo mo ba bia wo du na so kita mic no
ena nsema anya se nim no keka kan se hu keke kwa papa se ma ka so for mic to me ma hwa so fo bebre emre bebre wo ma na kito mo mic ya ho ya wo mo fo mo mic ya ho ya aha nti e di nti na mo nya mic ne mo nkola o me se ya ho ya ahoya for mo nkola na na se ya ho ya between sofo panyi bia ha no o di ni nkola ndi okay ba so oji akola ne di pa but the mic amano na o tie na o hwe no na o hwe se da chi se bio sinakopon fra na o ko a ebesi ogana ha Anthony Kojo Gwachi nya wanya ne ba bi kwe yes papa you we o waka so yi okay onya adom nya sika nyina wie no o se ma boa na se wanya ba wanyi sa wo a akwala no o ja so meja kwa ne fi sa akwa ba bi fi bai menpos yeah thank you ni abi sa ko she say Anthony Kojo Gwachi bia ni branch wo e wo Ghana he bia no sofo na no sofo no wa no preach o munya mu he TV serious oka amen oka so a munya obi abeji amen oka se eto offering a munya beto offering oka yapon a obi yapon na mo di office scan nyina ebuka mu ka e dia ba ka so a headquarters basaka otiti nkwala ka ene ka ofi mu ko eri no ko ba se ne nkwala ba be gina mo na so ba be ka asempa no ene papa na wewu ko no ye so mo say Yesu baby order dan na mudi tumu no air condition e wo efro no ho awma mfa na nko awudome wona ka kire ko ba bia mo ya sori wo no air condition order glass mu ya fo bi o paper glass no ho 24/7 ene ye so air condition ma no ye dum light kwa na o light wo o feel air condition bi we ko papa sa o te ka so a da ko medi wa ti akoto na o de mi akọ nya sa arobes ba ko ta ke mo kwa mu me kasi mo kan so ba ha me ni ka so me wo tete guna me te ogwa me ti ka so tete guna me wo na mo sai ti o he ma we nyi na chi no papa no ni audios ni preaching audios a wa twe wa bo egu ho no no e na ye bo aso dem ho e te ka office ko o te tin kwala na kanya sa na seke kono some person be boy young guys yes it adu chedue wano so nwi asofo be di do atem e ye wo na wo pe na wo di do atem yeah adu chedua enwi we no mema na ekata wanim mema na ekata wanim titi nkwala no asofo kito titi wo mo yie na dachu ni ho ma asore na emani ngu na ngina na de bia be so mic mu a ena o fa fe na yie me Steven adon chedua me wani mi dua we me ba be mu na da chi mu ba mu ba be Yesu picture what be that ye nya hu bi da konfo no chi po ye anochi a wa magana ye Ghana na wo ba wo feel so we ye dish Ghana anochi a ono otimi jane na so e bompa ma asese gwa ye gold ekonwa efi wiem efi heavy ne banye enye busumo efi heavy ne bai enupo asofo kwasiafo ni bise eye busum mo amuni nya so se ye busum anochi no ye se enche ni po no mo siri de ne busum na wo de ne de enyame na afro mara faka me wow wo de enyame na afro anochi de na odi baya e man ne asantiman Ghana ye Ghana sofo ben na obetika se wa bin a obetima ko ji ho se sika na she form no okobon pa ma sika de sofo bia ni Ghana sofo bia ni ho papa na sofo no mahu sa ne ma ne de omo se ye abosuni ama ni anochi ye yes okay ni bi se omo musum na omo sum no mo betimi mo ni sa to mi ni to sa to mi ne bi ni ho ebi ni ho now ebi ni ho because o struggle na oba no adom ni eye kese wo mu sika na yese ebe wi a na arefi no aba ese ba wo bebre kwa ma jai nti papa ni pardon bebre na ma sofo no se be wo mo ye ma me kan se bi chiro me ye di for sofo ni bi ba ya normally no you were the kind of the fear and panic kase bi wo ho e de tu me message so ebi na adom chegua ye atunu Kojo Gwachi wa ye bi obi nim wa ye bi ana wa biom sofo be biom obafo de no nyesa ne ma no ono account asema be account no e nyansa wo mu on say
that fear and panic na make no obi ntim ase obi nim de ani me dane so bo meba oda so mu me dane owo meba oda so mu obehu mo oda so mu ni nya no eye numdwa eye numdwa eye fear and panic o person ni members ni suro o suro no what I say obenya didi bi woni mu what I say Anthony kwaje watching Bonigas ebe yale ye ba papa say wo kase fie mpa o de tom sa members ni bi nso be di adanse kase anaduwe papa oh eye juma oh ohima ja eye juma hihye eye juma mi na tene me say eye juma Anthony kwaje watching so be ka say Bonigas yale ye o say oh Bonigas me na me born to wo yeah Bonigas challenge there be oh yeah wa sorry ono so ye ne die eye den na Bonigas bought deliverance who more deliverance eye den so Bonigas o challenge you and then Bonigas no abenya hodin who na o share for me wa sorry jan na so yeah two wa bo members wa bo empire srep agba mo ho e ma ebe nya dwuma ye ebe nya nyisen aba o se akwara na ba se nipa na ja sole a obeji sika no obeji akwala no e de na ba do fi ba o fi for the buy ni nya e fear and panic e no dwa e hwi ni to oh my sister jai ni also abe no be challenge so was hard no be challenge e bi ni ho okay ohima e bi ni ho nti papa dum che bi esi a wo pa che so adu che du ye fa ni mic na ntu fa mic ni to form no ye council na ye council because some no we can nyina say ne we fini peduam ofini peduam e do for mic ni to ho no ye council no man asofo enkitwa na omo na first omo ba no assistant no omo edu Sunday sa omo ni preach no lumai wa be bompai no wa hira wo mo ana so lumai wa be tere konyamu wa be ledi ipaibo uno ma abegyina ipaibo mu a uno ma yakwankyere na nyame asem no wo de ama asofo kitwa no no maka nyame asem chenia dachi me Yesu me chenia o chira ho bi se manim se odwan o manim se okwaku da bi olumai e bi e we du no misrew obuo kese wo ho me ya me impact me din respect wo ne ho obuo kese no ho isa obuo ne wo ne ho no o ma sa obuo no o maintain that respect no because crowd ne gu ne na ase no asofo ne bi nya komo pe ba na so bi nya no akwanya ahoya wo ho se bi mu nso anya atwam no no so na ba bi season bia o player o shine okay and I am not the ultimate shine oluma na shine e di how they say mu take ni pan say ni sem ke kan no enye sere ka kene Japan etake ya ni obi nim say no na asofo do na e back say yes take no am o take ni wie no obi nim antman da ni sibo anda ni owo anka kene Japan e de ne wa ma obi nim no adwo wa to ni hofo esa na adum che do se ma ni mo keka kan na ya na em ya say na dem ho no lawyer for wo ho judges wo ho asofo wo ho ahimfo wo ho osha for wo ho adeton for wo ho na obi num so bolo obi num pada obi di dokro obi num Yesu moja na Yesu moja on ma be gudie can you drink it you can't Yesu no beto ye but one thing say din bi no na ode ato na kwankere so baya na mafo ntiase Yesu moja na okan din ono no ye na kwankere na ode din aye den ato so ene ne Yesu moja no na ka Yesu moja na mo ko to ka opa mbo na ka ede ba first enti ma choluman fa mic ne to Israel fa mic to o ba twa for 99 0550 501086 for 99 o akwanto mu dia o se no picture ba ana obo se musunya kopon ma adom meka hita sam nyina kirao enyame adom ode ama me ba wo ga na ha dia framing mo direction na bra abrukuma na nyine kabom na ye monpai na ewade twetwa ejew wati akopon maya ebesa hia Kristo maya ochina do obomu haya bye bye. Yeah, that's a prophet 99 say papa dum chi go say fa mic ne to na se be mrantie ne mbabo egu na ase no for mo ye aduma na ye council e hwe nkrofo ma na yi o mu free sa memre fe na gyan na say ne nyina e pressure na wotama se be wo kra na wadwen a e da me ne papa 99 e chance nyame ya aduma ye besan hia piem makra.